Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tsamisha, ke re mošate go semoya ka Dr. Magabo. Le kgone ke rata gore bolele ka gore di-science tšeo ka bang le tšona go tsena ka re ga room goba ka re ga ntlo e leng gore ya aparetšwe ke lefifi goba tšona di-negative energies, dark energies, mohlomongwe le di-spirits ka mogare. Pele re thoma ke rata go amogela ba ile re ke mathomo ba tsena moneno la rena. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo. Gomme ke re ke kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le kgotle notification bell gomme le share di-video tša rena le batho ba le ba ratago. Gomme go ba ile gore le ka ba le rata go dira consultation le rena, ke tlo kgopela le sende WhatsApp mo 067 366 9064 goba gape le ka senda WhatsApp mo nomoreng ye e reng ke lebeleng ka speedinyana a ke tsebe ka tlhogo mo nomoreng ya 063 561 2111. Ke a bušeletša 063 561 2111. Go o nyaka go book consultation le rena o tlo no re gona mo nomoreng e wa senda WhatsApp wa bolela Thobela Gogo ke kgopela go book consultation, and then rena re tlo sendela list ya rena ya mehuta ya di-consultation tše re di offerago, di-price tše le gore di tsamaišana le nako tša tšona, gomme wena wa kgetha le gore wa e nyaka. And then gona mola godimo ga yona price list la kwa fase o ka kgotla read mo yela o tlo bona e tlo ntšha le di-bank details, and then wa kgona go patela. Go se no patela o re sendela molaetša wa go bontšha gore wena o patetše, gomme ra go botša gore na re tlo booka for neng ka nako mang, ka nako ya booking, ka nako ya consultation, and then ra go founela ge e le gore ke phone consultation, ge e le gore ke e le gore o tla mo gae, and then ka nako re kwaneng ka yona wa fihla gomme ra consult. Ke tlo kgopela re ga motho a se ka consultation a se ka founa eupša a sende message ka re phone tše re di šomišetša for di-consultation, ka nako ngwe wa founa and then re busy ka yona re consulta motho, and then e thoma gore disturb re thoma go tshwenya ke di-network jwale le jwalo. Nako ngwe wa phone ebile a kgone gore kry-a mohlomong re busy ka tše dingwe re kgone go araba di-phone. That's why go romela molaetša go le kaone. And ntho ke kgopelang ke gore motho a se ka senda message go thoma ka boma 10 ya bošego, o kgwetše motho a senda message ka boma 3 2 1 4 message re no senda botse ka nako ya mmereko, mohlomongwe o no thoma ka boma 6 ya fro gona mola go fihla ka boma mohlomongwe ka boma 8 or 9 ya bošego, it's fine, but a re nyake di-message tša bošego-šego, batho ba seleka ba gagešo, so re avoida dilo tšela tša meleko. Ke a leboga. So o ka tseba jwang gore ntlo ye o tsenang ka mo go yona goba room yo o tsenang ka mo go yona e na le lefifi goba sona sefifi ka bosiona? Ke setse ke boletse gore sefifi ke ntho re bitša re ke negative energies. O ka tseba jwang gore ntlo ye e na le negative energy ka mogare goba e ka ba e na le di-spirit ka mogare? Ga re bolela ka di-spirit re tlo bolela ka spirit di a fapana. Go na le spirit human spirit ke di-spirit tše le gore e be le motho a tshwana le nna le wena a phela mo lefaseng le jwale o tlhokofetše, ga a sa le lefaseng leke o lefaseng la ka semoya, mara kgwetše le gore le ga a leka kwa lefaseng la semoya ga sa tla fitlha on the light, ga sa tla e ba mo leseding, e sa no ba spirit se le gore se sa no tlhobaela, se sa le attached to lefase la rena, ke spirit se le gore tlo kgwetše gore se a sokola. Ene o ka kgwetše le spirit seo seo se no bang se sokola se ya kua le kua e le a roaming spirit, ge se ka tsena ka lapeng go raya gore go ka se be gabose. Batho ba lapa lewe goba batho ba ile gore ba šomela gana moo, mohlomong le tsene ka moo le berekelang ka gona, se ke tulela ka moo, o tlo kgwetše gore ka mehla go ya mošomong go no ba le dilo tše le gore wa di feela go thoma o tsena ka mola. So a re checkeng gore na e ka ba e le symptoms tša gona goba o ka tseba jwang gore room e ke leng ka re ga yona goba office ye goba yona ntlo ye ga e gabotse. Ya mathomo, ntlha ka mathomo gore once fela o thoma o tsena ka re ga room yewe goba yona ntlo yewe, wena ka bose wena o feela very heavy, kore o no kwa o mohlomong o thoma go lapa o imelega, mohlomong o kwa ebile o ka re o imela ke magetla, kore wa imelega ga o sa ipshina mo mmeleng wa gago.
wa kgotsa ebile o kgotse le gore gare ya gago ya thibana a o sa kgona le go hema gabotse. And ebile o ka kgotsa ebile o thoma o fila ka mokgomo emotional, maybe mohlomongwe o fila o kare o ka lla goba o thoma o kwata goba o thoma pele wa thoma ba botlhoko e se fona ntho e le gore e diragetse ya o koša botlhoko, ntho eno e dirala ka speed. Nako ebile o ka kgotsa ebile o thoma le go no lwala o no tlhakatlhakana once fela o tsena ka kua o thoma o no tlhakatlhakana, mohlomongwe mmele ebile o thoma o tapa ga o sana yona energy la bo go ina le yona. And then le di-moods tša gago thoma o change, o bo thabile 1 2 3 o setse o kwatile ka speedinyana ebile ga o tsebona o kwatišitše keng, go raya gore Romeo we e ka ba ena le bothata. And kudu ka kgotsa le gore ka metlha go tsena ka mowe ntho ya diragala ka metlha mara go itswa o ba gabotse immediately o tsena ka lebati o thoma o file ka mokgowe, then go raya gore go na le bothata gona ka mowe. And then mo number 2 go ka kgotsa le gore let's say o dutse gana ka mo ntlong yeo ba ka Romeo we, and then o kgotsa o bona ka nako kgotsa o bona o ka re a smoke, a black smoke mohlomongwe e feta ka speedinyana so ka nako kgotsa ebile o e bona ka dintlhana tša matlho a gago o bona o kare o bone something, a black smoke nyana so o tsebe gore yeo we ke ntho e le re ke a demonic force, ke ntho e le re sepedišana le madimoni, ga se spirit se se botse. Seo ke se e le gore se ka go kgosetša malwetši, se ka go attacka, se ka go possessa. Nako ngwe smoke sela a kere kore the more se bang gona a kere, and then se tlišang se o tlo tsore se feeda mo energy ya gago mo matleng a gago a kere. Nako ngwe kgotse o bona sona smoke nyana sela obviously o tlo no ba le letšhogo lela, and then goba go tsena kwa roomyela o thoma o change mola o thoma o kwata dilo tšela di feeda mo kore go kwata, and then go ba le dikgagano le gona go tšhoga o gare o di fa maatla di gare di a tia gore di kgona go manifesta jwale mafeletšong ga e sa no ba smokonyana fela se o bo bona se no floatanyana fela, then o thoma o bona gore e feletša e dira an apparition. Apparition ke nka nore ke sebopego sa motho, o kgona go bona gore ntho ela jwale ke a e bona goba sebopego sa phofolo jwale le jwale gore ntho ela smoko sela e sa le smoko jwale se a forma jwale se ba ka mokgomong. Then go ra room yo we ga e nyakegela ga tee e swanetše gore e cleansiwe go bitšwe batho ba maleba ba ka tlang ba cleansa ba ile ba tlatla ba koba tšona di-negative tšona di-energy tšona tšeo, and then le o kgone o tsena mo go yona ka gore e kgona ka setse ke boletse se kgona go go aparela, se kgona go go šala morago sa ya le wena gae, so go bohlokwa gore o be away from room yeo. Number 3 ka nako ngwe kgotse o tsenegana ka mo kgotse o kore thoma o feel uneasy so ga o sa ipsina, and then ka nako ntšho le ka mo o phela o feel o kare go na le motho le o go lebeletše kore wa feel gore go na le motho a ntebeletšeng mara go thena o lebelela ga o bone motho, mara this thing ya gore go na motho a o lebeletšeng e tla kgafetša ene ka nako ntšhe ga e tla e tlo kgotsa ebile go betiša le letswalo the minute o thoma bathake letswalo lewe e tšwa mowe a go nyakege ntho ela e tla go dira se sengwe. Number 4 kore o no thoma no ba le letšhogonyana le lengwe so kore especially go thoma tsena ka ra room yeo kore immediately o tsena fela letšhogo lela le ba gona, then go raya gore go na le ntho e le gore ga e ga botse ka moo o swanetše o be kgole le yona room yeo goba ka nako ngwe o seno tsena ka moara kore ka monantle kgotse go fiša o le monate but the minute o tsena ka moara room yeo o tonya kudu a se marega ke selemo go bosana mara go ntse fela tsena kwa ra roomela goba mohlomong le se ke ntlo o kgotse le gore go le ka roomong tše dingwe go ga botse mara go na le room engwe le gore go tsena mo yona ya tonya goba ebile not room ela ka boso yona e tletše so goba e feleletše a ke re o tsena kwa roomong ela mara go na le kgonanyane engwe le gore ka motlha o ya go yona o kwa go tonya kudu e ra gore sona selo sene se se leng ka mowe se dutse gona mola kgoneng yena yela. Number 6 o ka kgotse le gore ebile go le ka ra room enowe o na le o fela o kwa o ka re kwa di-footsteps ka nako ngwe o dutse o iteng mara o kgotse o kwa di-footsteps goba maybe ke motse goba mohlomong ke hoteleng le ile gana moo or ke motse o gana mowe ene mohlomong le tsheke bošego everyone o robetše mara wena ka motlha o phela kwa di-footsteps then go na le bothata. Nako ngwe kgotse o ka kware motho wa kokota gantši tšona di-entities ge di kokota 3 times gantši di kokota 3 times ka metla o kwa motho a noka 3 times motho a like o tshwana motho a se kokota mo lebating di kokota 3 times
e go ba nako ngwe le gore kgotse le gore e tlo dira o kare e better something ka matla, so maybe e bang nyana, so a kere yona e tlo no dira ga tee fela mo e le gore o tlo no tšhoga ya lesa ka morago nyana ya bušeletša gape. Ge nako ntši ya ge yona entity o leng ka mo ntlong ge e le gore ke a demonic one a kere, and then e fele goba mohlomongwe let's say ke a poltergeist ke spirit sa motho o re na phela, and then spirit se motho o ga sa phela ke spirit mara yaanong ke spirit se le gore se kwatile, and then se kgona go se na le maatla ke sela sa go kgona go mova dilo ka mo ntlong. A kere o ka beya komiki yao kae sa e tloša sa iša kae se ka kgona go bula mabati a diraka, se ka kgona go betha go iša ditulo fase jwale le jwale, se ka kgona go goga, se ka kgona go betha, se ka kgona go gobatša, se ka kgona le gona go ngapa. And then digare the more o ntse o tšhoga ke the more e le dilo tsela di ba le maatla jwalo a kere, and then wa kgotsa nako tse wa kgotsa kgona kwa o kare a growling nyana, o kare selo se ntšha modimonyana o mongwe wa go tšhoša, so o kare phoofolo a kere, and then le o kgotse nako ngwe le music mohlomongwe o dutšwane o kgotse le gore music o nolla out of nowhere, di-radio di timile, di-TV di timile, mara 1 2 3 TV ya tuka mara wena bo itimile, o ye o itime o tsamaya o dule fase e thoma ituke gape jwale le jwalo. O no tseba gore go na le bothata, ntho e leng ka mowe ke ntho e kotsi kudu, so e tswa ka mowe e sa le nako kudu lo ka bona le gore mabati a nang le go bulega a ite a tswelelega a ite, then o tseba gore ga o nyakege poleke owe ke re a thušo e sa le ka pele. Number 7, go ka kgotsa gape le like a kere dipompi o kgotse nako ngwe dipompi jaaka di-kitchen di bulega di ite, jaaka di-sinking di-showera di bulega di ite, then o tseba gore ntho e ke ntho e kotsi kudu-kudu. Ke lela go ka kgotse le gore let's say ke buff e la o tlhapela ka toilet a kere nako ngwe o kare o leka kwa toilet o tlhapa yona ntho e leng gona moe ka o ka la re e na le maatla, e kgona go bula dilo, e kgona go mova dilo, e ka go kgarameletša ka kware ga metsi gore metsi a la go kgama. So go setse o ka kgotse le gore go na le bothata bo dilo tša o fila dilo tša mohutsonowe o se ka emela gore ntho e go gobatše goba e go possess e go aparele, ke ra thušo e sa le ka pela. Number 8, go kgwetša mohlomongwe dilo tša gago di no ba le no timelela, o tsena ka gae o tshwere dikhe tšao tša koloi wa di tšao di bja mo tafoleng, and then o thoma ba busy ka tšo bang busy ka tšona ka morago nyana gore tša dikhe tšela o di beye ka bekeng goba o kitimele kae dikhe tšela ga di sego, mara o tseba botsana fela gore dikhe tše ke di beile mo tafoleng. Nako ngwe le dibuka o ne kgotsa buka ya o ditšukwa ke novel ya gago e ditšukuwa wa kgotsa novel e la ka mehla e ditšukwa le tše dingwe a gona molato, mara novel ka mehla e nowa wena o no tsena ka rumo fela wa nako ngwe o setse o tswile o boa fela o kgotse le gore e phušitšwe e tlošitše molabego le gona e wetše fase ka nako e ntšhi ebile ga e wetše fase a mokgona ebile e bulegile e tlo no kgotsa ebile e butše 1 page ka mehla, e bula le page lene lela ka mehla e le gore e bula page number 27 ka mehla tlo no kgotsa e butše page number 27, go ra gore go na le bothatana moo. Go ka bala bukewe o tlo kgotsa go botša se sengwe ka ntho e leng ka montlong, so go tse le gore dilo di a timelela ebile di a boa ga o tse gore na di tšeakeng. Number 9, re gona batho ba ile gore ba rata go rua diphoofolo tša mo gae lo tša tshwana le dimpša lo tša tshwana le dikatse kudu batho ba tshwana le makgowa, so kgotse le gore a ke rena basotho re dudule le tšoe like dimpša ebile a re dule tsona ka montlo di dula kwa ntle di robala kwa ntle, so makgowa ke batho e le gore ba rata go robala le tsona ka montlo di nna ka mo dintlong kgotsa di thobelela ka montlong le dikatse tša bona a kere, so ka kgotse le gore o na le phoofolo ka montlong a kere, and then phoofolo eke ka mehla o le ka montlong e goba ka mo roomong e, and then ge diphoofolo tše di gona a either mpiela or ka tsiela o kgotse le gore yona phoofolela e thoma go behavior ka mokgwa mongwe o ka re ya tšhoga or something ka nako ngwe ya ema kgotsa e sa le ema stel o ka re tshwere ke segateletše e lebeletše something and o e bone gore o ka re e tšhogile le go tšhoga nako ngwe kgotsa ebile e tlo thoma go nolola ka mokgonyono mongwe and mafeletše ebile kgotsa ebile yona phoofole e feletše ebile e tšhaba goba e phela e thoma go dula kwa khonaneng goba ka fase ga something e tšhaba selo sela e se bonang wena ga o se bone. Mafeletšong phoofoleso ka tse khoba mpše e kgona go timelela ya nyamelela ka gore tšona di-entities di kgona go bolaya diphoofolo tšeke, so go ra gore yona phoofolo ya gago
ka tse go bampie ke seruwa sa gago gore re se bona something ka mo ntlong ntho e le gore ya tshoša wena ga o e bone. Number 10, mafelelong ge yona spirit se go ba yona entity ge e ba manifested o tlo kgwetše le gore le bošego robetše e thoma go tshwenya, e ka tla ya go kgama, e ka tla ya go gobatša kgwetše e go scratchitše mo mmeleng kgwetše go tsoga kgwetše o tswile dibrusenyana o ba kgwetše ka re motho o ngapile kgwetše bile o bona manala so gore o ngapilwe. Nako ngwe kgona go kgama, nako ngwe kgona kgwetše ka gore ntho o ka re ntutše mo kgareng, and nako ngwe e kgona go kgwetše bile o goga le mapae, ka nako ngwe e ka ba ya go goga le wena o ne re robetše molano ka selo se goga ka loto, so immediately tša se leng sa gago o tšwe o tšhabe. Okay, number 11, o tsebe gore ge o sa sepele ka iksetše ke boletše ka re yona ntho e leng gona spirit se se leng gona se ka thoma go golwatša, se ka dira gore o phele o kwatile goba ka moga le phele le kwatile le kgakgana, and ebile se kgona go thuba le lelapa. Ke setše ke boletše ka yena o na le video ngwe ke e dirile last, se kgona go thuba lelapa, se kgona go tsentšha divorce ka ntlong. Bana ga ba sa ya sekolong, bana ga ba sa kgona concentrate, bana ba phela ka go lwala ke dilo tše kgonang go di dira. So go le ka ra room goba ntlo e le gore e ba le tšona e nngwe ya tšona dilo tšene tše mohlomongwe ebile go feta mowe maybe 3 or even more than that, immediately o ska tlhola o sa tsena ka ra room eo. Ke ra thušo nyakang batho ba le ba ka tla ba le thuša kudu batho ba tshwane di-mediums ba kgone go kušana ke spirit sa mohuta mang, di-psychics ba kgone go kušana ke spirit sa mohuta mang, and then spirit sewe se kubiwe ka mowe. Ge e le gore se a ganelela ka nako ntši di kgona go ganelela, ka nako tše dingwe se spirit se se botse di kgona go ganelela, ge se ganelela then kgaoganang le sona se feng bogoši le sepeleng. Ke sene tše ke be ke le tshwaretše tšona, and then re tlo bolela next time re tlo bolela gore na gantši tšona mafelo ana a ke o ka reng a ke re gantši rena gore a hauntiwa because go na le spirit ka mogare, ona mafelo ana a le gore a hauntiwa a ka ba khosa ke eng, and then re kgone go bona re okay a khosa ke 1 2 3, and then re make sure re kgone go protecta metse ya rena le rena re ke protect ka gore nako ngwe se kgona go šala morago o utswa mo tswang gona sa tla le wena ka gae. Ke tšona tše ke bego ke le tshwaretše tšona, a re kopaneng gape mo nakong e sa fetšago pelo, ke a le leboga.